Koblishibun ipi iwai ibape jakanika video kabamenta kasni ka shitarik August arhajar arpau. Katkum kanika report pelapen mi deka Sarkar jengka Meghalaya hadu kapol shipau baje step. Laong baladon shushu sa life laingot kibru kibayo thamai yakani ka jingpang coronavirus habro kawai ka jala Meghalaya. Na pedeng kini ki life laingot arfun rengot kidai napo East Kashmir district kata tang ki BSF laingot ki bomdai ki BSF lani ki amfus ki don kemba khatsan ngot napo Ribhoi district laingot arngot kidai ki BSF bat iwai idai ipai ba West Garo Hills iwai West Jente Hills iwai bat East Jente Hills iwai lada khainlang baro kibru kibayo yakan ka jingpang habro kawai ka jala Meghalaya kila kiu shika praspa san pandrungot kibla khatno san ngot kibla koi baro arspa arpau bat kibrang don menta hapdeng ka jingsha sumar lani active case kidon kemba hendruspa alai pawingot na pedeng kini ki hendruspa alai pawingot tang napo East Kashmir district kibrang don hapdeng ka jingsha sumar kidon kemba sanspa arpunyaungot BSF arspa san pangot ki bomdai ki BSF arspa arpulai ki amfus san sangot kata napo Army bat Assam Rifle. West Kashmir district sangot Ribhoi district saun rengot West Jente Hills khat sangot East Jente Hills khan rengot West Garo Hills khan rengot South West Garo Hills saungot South Garo Hills arngot ki district kibdang light menta napo ka jala Meghalaya haka jingsha kata hauni coronavirus kilong komni harum bawai kadeka South West Kashmir district East Garo Hills lai kadeka North Garo Hills kini kedeki lai tali ki district kibdang light naka jingsha kata hauni coronavirus tetang kini khoblishibun